hari kuwa 19 Mutarama 2026 ubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaraga guta muri yombi Dr wigishaga muri kaminuza akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa bizeza amafaranga. Bikubiye mu itangazo RIB yashyize hanze kuri uyu wa 19 Mutarama 2026. RIB yatangaje ko iperereza ry'ibanze rigaragaza mu bihe bitandukanye ko uyu mwarimu yagiye asambanya abana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye mu karere ka Bugesera abizeza amafaranga. Ubu uyu mwarimu ufite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD afungiye muri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Dosiye yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Mu itangazo urwego rwakomeje ruti RIB iributsa ko abantu bose basambanya umwana ari ukumemukira kandi bamwicira ubuzima bw'ejo hazaza, bigira ingaruka ku muryango we n'umuryango nyarwanda muri rusange. Ibi ntabwo tuzabasha kubyihanganira mugumya musambanya abana b'u Rwanda mubicira ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. RIB yihanije uwo ari we wese usambanya umwana kuko ibikorwa bitazihanganirwa kandi inasaba abana kwirinda abashukisha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bigamije kubashora mu busambanyi ndetse n'ishimisha mubiri bibicira ubuzima bw'ejo hazaza. Ikibazo cyo gusambanya abana giteye inkeke mu Rwanda. Muri Gashyantare 2025 Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yatangaje ko abangavu 22,454 basambanyijwe bakanaterwa inda mu mwaka wa 2024 zitateganyijwe. Ibi bintu byakomeje gutera intera ndetse twari tuzi ko bitangiye kurangira, ariko bitangiye gutera intera aho umwarimu ufite impamyabumenyi ya PhD wigishaga kaminuza muri Bugesera akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa benshi batandukanye. Ibi byamaze kugaragara ubwo yari amaze gusambanya umwe mu bakobwa biga muri kaminuza ntiyamuhereza ibyo bumvikanye, bituma uyu mukobwa atangira gushyira amwe mu mabanga yiwe hanze, ndetse umwarimu aravuga ati nugira ibindi ushyira hanze biraza kukuviramo gupfa. Uyu mukobwa ntiyashyize amanga, ahubwo yatangiye kuvuga ko asambanywa n'uyu mwarimu kandi akamwizeza amafaranga ariko ntayabone. Imibare igaragaza ko 2020 abangavu 19,701 baterwa inda zitateganyijwe. Muri 2021 bariyongereye bagera kuri 23,111, naho 2022 bagera ku 20,472, mu gihe mu mwaka wa 2023 bagabanyutseho gato bagera ku 22,000 ndetse na 55. Icyaha cyo gusambanya abana giterwa ni ibi byakomeje gutera inkeke ndetse bamwe batangiye kugira ibibazo bikomeye. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 ryo kuwa 14 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 68/18 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ko icyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 ku wagihamijwe. Aya ni amategeko RIB yatangiye gusomera bamwe mu batangiye kujya basambanya abana babizeza amafaranga mu rwego rwo gushakisha ndetse no kwihanangiriza abakora bino byaha bagamije kwinezeza. Iyi ni CIMPA yagerageje kwegera umwe mu bari bari aho ngaho ngo agire icyo avuga kuri ibi byaha, gusa ntabwo yagize icyo avuga, ahubwo yavuze ati Mana ntacyo kuvuga mfite, ariko ndizera ndashidikanya ko abo bantu baba bakwiye guhanwa. Ngo ngaho gandebera nk'uyu muyobozi wigishaga muri kaminuza nk'ibyo yaratangiye gukorera uyu mwana. Naho mu karere ka Karongi ho hakomeje kumvikana inkuru itari nziza y'umugabo ukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya abana b'imyaka 5 abasambanya mu kibuno. Uyu nawe yamaze gutabwa muri yombi mu karere ka Karongi, bamwita Kizirungu Emmanuel. Mu karere ka Ruhango ho haravuga ko umusore na nyina batawe muri yombi bakekwaho kwica se.
iyi ni CIA impaye kugezaho amakuru atandukanye mu gihugu, hanze yacyo ndetse n'imbibi zacyo. Polisi y'u Rwanda RNP yatangaje ko yataye muri yombi umugore w'imyaka 60 n'umuhungu we w'imyaka 26 bakekwaho icyaha cyo kwica umugabo we ari nawe se w'uwo musore. Ibi ni ibyaha byabaye kuwa 19 Mutarama 2026 mu mudugudu wa Kivomo, akagari ka Murama, umurenge wa Bwenamara, mu karere ka Ruhango. Amakuru avuga ko uyu mugore yasabye umwana we ngo amufashe kwita se witwa Barasamasha Donat w'imyaka 70. Izi ni inkuru zitandukanye ziri gucicikana hano kuri CIA Empire TV. Mwari kumwe na Jason Kizo. Ciao ciao.